kubor nakaslem jong unong san hima. Ginong Christian jong UMLA Kamau Sanram Constituency. Uba HM Sangpliang, Kilakentait Mardor, uba HM Sangpliang. Ula lait pan tiket nagasang UDP, kumbalami na kilat patay kubor, hakini kisngi, Henry kidang penskam, bahaduk menta kidang don hakaseng, Trinamul Kongres. Kini kijing kentait Ginong Christian uba HM Sangpliang. Kadai hadin, balai keren berkikato kat nengut Ginong tok kubor, hadin belawai kijing ilang, kabalong menta kesngi kalai pauterik jerliu, arjar puar, hamau senram. Hawai keren berubah rudi Sangpliang, ubah dari unong yalam ubah kemat, jong ubah HM Sangpliang, rengkat kajing don lang kiparan ng Christian, ula pentip bakane kajing yalang kalong, berpen kere yak eleksyon MLA, haus nem arjar pulai, kenang bau MLA bamenta, ubah HM Sangpliang, unyo biang yak kajing job. Kajing yalang kepala long mata kasni, ani apo mau senram, kepala khot nakaliang jungi, kum Ginong Christian, jungi siti MLA jungi, nakabanta pan perkat yaka election arjar pulai, kumno bidang penklai, berkumno bidang yang cakmat nakabide, bat kikam kijam naka bentah ba ginyok ya kajing job harus nem arjar pulai. Kata kedai kajing mut jong kabin jong ka jing yalang ko mata kasu. Di hakni kajing yalang kila ki roromba ki bana ka thai jong konstitusi baru koi kedai ka isi jong ka blok ke jongi ka bangila khot na baru ki area ki badon ka konstitusi ke jongi kenthop na do ki mahila ki youth bat ki ramba te hakne ke jing yalang ile yo shibun ki jing ai jimut ki jing ekren ki jing yatai ki jing yatir hakbe de bat kumno ba ngin yo biang sesisen ya ke jing job hau nu snem arajar kulai te nakaliang jung ki roromba nakaliang jung ki lungkui nakaliang jung ki samlaru ki le ai shibun ki jingmut kai ke ba ni sultanat kalong ba ke jimut ke ba ni layo hakne ka jelang kalong ke jimut ke ba klan ke jimut ke ba scam hakino yalam ki jungi bat ni kermen bagi nyo ya ke jing job hau ni usnem arajar kulai ta ke jing tom lang jungi barok Ti ni squad banyak jing tip nomor bahagi ni kisngi. Wat menurut kajing yalang UMLA kawan ha kajing yalang jong TMC. Ti squad men syai la UMLA dong don TMC ne, squad men syai la ne kai. Ya kini kata gede kakam jungi mili. Ndangi kabangi kunji nong tre jongka parti ani nong tre jungi mili. Hadu mentai nak scam bagi mili. Te ya kata kajing pep bat ya kajing lek jungi mili. Ya kata ngim don jintip amar ba ni ti bor akili kisni ba menta kibun bagi don konstitusi amar ba imeler ubon bidang konstitusi ban tresitom ban idong imeli ba tresitom nak menta ban punjok yala dia ka nika arjar kulai di namar kata kata usai bismillah ban poyer te jelang Fish pen syai kindet nomor hakni kisngi kami kubor ba kajing lekiar UMLA ya ka TMC kedai nomor ba ka UDP ka khot Fish pen syai lem hal kataru nakai kedau ba kami hal kane ngatrai ya kata namar ngi kum ki no ela mahmat nda kham dun jinti kata de kakam jungi meni namar ngi syania be ko meni kanu kado ka karai nga no ka kam ka ba imele irai ngi kum ki no tre jong ka parti ki no tre jong imele laban ono ba kasong hai e ba ngi ro ngi bot be kata gede ka jing scam jungi ki no kit kam jungi imele jungi kalau kajing kini ba kini UDP ba soin ba MLA la kadai sisa kumtane kumpi no Christian kadon sisa kumtane kajing kini na kajing kini malaban oh ni ba kajing kini kumno MLA jungi nok don hak TMC kumno kini aka nakai nak parti UDP ngatrai ngati ngam priang kata nomor beli ba ini kini kumno kalin tiro kom syak ini begini kini nakoi parti ba soin la de lupa undong tre jong parti UDP ula don iki unit ula don ke circle te ngilingin don hak UDP ro kumno ngini kini kumno ngin poi ban yakni batu bat ubreu ba la tre ne kapata parti
Kemudian ke UDP ke kuat eu MLA tambah PP dah pim kuat. Ni gumno. Ya kata ngam laban komen samari ngam dadi ubri ubaya jan bat ki he no UDP tak ada ngam tip ya kata ngam puak ban komen saya helor kata Jadi lada kepejba ki ong mino na TMC lain nak seperti ke ega kumune lam pinla. ni kinu ya lam ishani apa ba tala rek pa ba ki ni mi no da TMC ngatrai kata ngim don ci e ni happen da rek ong yang yele na TMC yo kasong hi pa ba Terai kan sakan ubnai ai ban pentikna. Nama election ru stang katno ndreu. Ndreu benai ai. Terai stang kan ubnai ai ba. MLA jong pi bat pi pentikna no ya. Parti ne lada pilang ne TMC ne na pian na shawai ne. kata gaji penting kena ngatrai kam slam show bangin ang ne TMC la ne bangin nakoi ka parti bat kasong e hi MLA namar ni ki baru nishania ahu MLA bastad jongi maru di no yalam bastad nishania be hi kasong hi la de yele na TMC ngiro ngi bot be ide yele na ga no parti ro ngi bot be kam don jing e ni bot yu bre ni bot ek parti Kumbang tip baru ini jangan masuk ram. Lada unmi no naka TMC, but naga tiket UDP ru. Lada umio tiket ipa kajian jungu jumpi nak lagi nelam yo mele. kataru kasong hu mele bat kasong hu pa ba ya kata ngi pat don gano gajing kren marbale ba ngi dia kren ya kata kadang nomor kapor keempat hoy kelajan day kapor election ki banai sa tang tu banai ndrei hak bidei ba kata ka benta atrai ngi hapan yesong ban thir ba bat kasong ka jik start yu mile kuno ba ini lam ini syakno no kastem lane nakano no kastem